21 atabona igitego yarangiye ku mukino 22 akibonye igitego cya mbere muri mwaka kandi kuri Alejandro Garnacho nuko gahunda zimeze muri rusange nekereza ko kuri Arsenal dukunda kuvuga ikibazo cy'umwataka ariko manu bo bamaze kukibona n'impamvu mu kanya gato nabikomojeho William ari liste y'abakinnyi bane yakomeje kugenda yandikwa muri iki gitondo harimo Victor Osimhen, Victor Gyökeres, hanyuma witwa Hugo Ekitike ndetse n'umuvandimwe witwa Benjamin Sesko. Nibare yabo muri kano kanya uko tubazi uko tubona muri sezo hagaze gutse ninde wa perfect fit kuri Ruben Amorim. Ntabwo ndibujye kure. I would go with two of them. Nubwo ninde ni nareba Osimhen nkareba ndetse na Gyökeres. Kubera iki Gyökeres impamvu aza ku mwanya wa mbere kuri ngewe yari muri Sporting ni championnat yego yaje muri Premier League biranga aragenda ngo twakomeje arangira muzima ariko uwamugize muzima ni uyu mutoza n'ubundi uri mu ikipe ya Manchester United. So rero ngo aramuzi azira uburyo mukinisha baraziranye kwa yaza akaba yamufasha akaba ari uwamwe imyaka 26 so afite sezo nyinshi ko yagukina sezo nk'eshanu esheshatu you never know kabushaka n'undi mwataka cyangwa n'abandi bakaba bari adapta ikaba ikipe ikomeye undi navuga Osimhen kubera iki uyu musore umunya Nigeria ubu arakina muri Turukiya nibyo ariko twaramunye muri champion ikomeye y'Ubutaliyani twabonye uburyo atsinda ikindi tukareba aramuzana hehe ni Premier League Premier League cyane umukinnyi ufite ingufu uzi kugonga uzi kwiruka uzi imbaraga uzi kubanga uzi no gutsinda noneho so nkabona uno musore w'umunyangeria ibyo arabifite Premier League nagaruza no mwataka ngo no babataka bari soft bashobora kuza gutsinda igitego cyubakitse ahasamo kuba uzi kugonga uzi kurwanira baro uzi guca ku bakinnyi bagiye igitego so nkabona ngiye kuri aba babiri niho yarebera umwataka ashobora kuza mu ikipe ya Manchester United kuko nanjye uko ku ruhande rwanjye Victor Gyökeres yakabaye choice ya mbere kuri Manchester United kuko icyambere uyu musore uretse no kuvuga ngo yabanye na Ruben Amorim iyo ni ingingo ndetse nakomeye cyane barabanye system akenara yizi baratwaranye igikombe bageze gute hari ibintu banyuranyemo ibyo byonyine iyo ni impamvu ya mbere yo gutuma Victor Gyökeres aza ku mwanya wa mbere ku mwataka ikipe ya Manchester United ishobora kuhanga amaso ariko nanone ikindi cya kabiri uyu musore afite imibare inamuvugira kurusha abandi bose muri abo bane bose twavuze kuko niba amaze gutsinda ibitego 40 muri datuta competition akamaze gutsinda ibitego 40 ni ikikumvisha umwataka ufite ubukaka uri mu bihebye ufite inyota gutsinda yego kugeza akanya amaze gutsinda ibitego 28 mu mikino 25 ya champion Portugal ibyo birakumvisha byonyine impamvu ushobora kuba ari we ushobora guhitamo hanyuma ku wundi tuvuze Victor Osimhen kubera iki icyambere Victor Osimhen ugereranyije na Benjamin Sesko ndetse na Hugo Ekitike n'umukinnyi mukuru kugeza akanya umukinnyi watwaranye na Napoli igikombe cya shampiyona yaherukaga muri 98 kubwa Maradona n'umukinnyi wamiye kuva mu ikipe ya Napoli akajya muri Turukiya kuko yari yanze kumurekura ku bushake kuko yari azi icyo ashaka ariko kandi kirenze kuri ibyo performance yiwe nayo irivugira buriya rimwe na rimwe hari ukuntu ujye uvuga ngo umukinnyi ngo ariko aratsinda ngo muri club gusa ngo byagera mu ikipe y'igihugu ngo adafite abakinnyi ngo bikanga ariko ni Victor Osimhen no kugeza agakanya ikipe y'igihugu ya Nigeria uri kuyifasha ahubwo ndi ikibazo gishobora kugorana kuri Osimhen nawe physique ye hari igihe bitari hejuru kuko nawe ni umukinnyi ukunze kugira utuntu tw'imvune ariko uwo Victor Gyökeres ndetse na Victor Osimhen baba choices za mbere kuri Manchester United imbere ya Hugo Ekitike na Benjamin Sesko. Reka tureko bizagana mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi gutyo mbere ko William akomeza gato byo ninde muntu mu mateka Manchester United umaze gutsinda penalty nyinshi ubwo ntiyaba ari nk'Wayne Rooney ninde mukinnyi mu mateka Manchester United umaze kubatsindira penalty nyinshi William ninde mukinnyi umaze gutsinda penalty nyinshi yambaye umwenda wa Manchester United Manchester United kuva yitwa United kuva yaba unafata wa mbere umaze gutsinda penalty nyinshi si Bruno Fernandes singize
Bruno ariko zitsinze arazitera ninde Bruno Fernandes njyewe ninde Gio yeni wayne Rooney Bruno Miguel Fernandes penaliti 36 Wayne Make Rooney afite 27 hanyuma imbere gato hari Rudi van Nistelrooy 28 21 Cristiano Ronaldo hanyuma 18 Eric Cantona nguwo Bruno Miguel Fernandes naho gifite ijambo gato William amakuru yanditswe ndetse nabonye no kuri website ya Manchester City nuko witwa Christian Eriksen agomba kugenda muri Saba igihe cyageze ngo yigendere ahubwo yatinze kuko it's just a matter of time contract irarangira mu kwezi kwa gatandatu yari yaje ku buntu baramupropoza kuza kubafasha n'umukinnyi utari mu bere ko wagiye guhura n'ibibazo by'ubuzima ku myaka ye na Premier League imeze neza ko yakwigenga agashaka aho yakina horoshye ntago ari aho gusa ko nabonye n'ibinyamakuru bivuga ku muntu bita Jordan Sancho ndetse na Marcus Rashford ko umutoza atabashaka kugaruka ariko uwitwa Eriksen we ni igihe kiza ngo yigendere kuko hari abasore nk'aba ko barimo bazamuka naho umwanya abana bato cyangwa se n'abandi bashaka kuza kwinjira ariko Premier League pace ya Premier League iramurenze. Eriksen we byamaze kwemezwa rwose na Man yabyanditse kuri website yabo witwa Eriksen agomba gusoka muri equipe ya Manchester muri Summer for free akigendera rwose babonye twa Christian Eriksen akaba ari ko gahunda zimeze muri rusange. Eriksen ubwo muri Summer agomba kugenda uyu muvandimwe muri saison uyu muvandimwe ya Denmark harya ni bange bakira muri mane wo muri Denmark se batatu Shido Rasmus Eriksen batatu nibyo. Eriksen muri saison mu mikino 27 afitemo ibitego 4 amaze gutangamo assist enye nguwo Eriksen. Hanyuma kabazo k'amatsiko byo twamatsiko tugomba kwivangamo hano ko tubari ngombwa kugira ngo tube tubazo twizanye bari ngombwa cyane mu mateka Tottenham Hotspur hari abakinnyi bagiye bayivamo kubera kubura ibikombe cyangwa se kubera impamvu runaka baragurishijwe wenda bararikuwe bakajya ahandi bakaba baratwaye igikombe niyo cy'abakinnyi mu mateka ya Spurs ni abakinnyi bangahe bayivuyemo bakajya ahandi bagatwara ibikombe mu mateka ya Spurs batarigeze bagitwara muri Spurs ni benshi umubare ngira umubare wenyine ntacyo twaye tuba twivanze kugira ngo tube tubukiranya mu mubare ryabo bigoye ariko sura naruka mu dukino mwibuka oya urambwiye mbavuge se nangwa ni how many banga ntabwo mvuze ngo uvuga ngo kaduwa na general nande hose urakeka ari bangahe baba baravuye muri Spurs bakagera bagakombe mwene bakipe babere barabitwaye bakayiribuka imagine number how many nka 30 kubari kugira ngo tube ariko ntacyo bitwaye kandi urakeka ari nk'abanga ntago bari ni 10 garuza hasi 10 kumanura arimo mu mateka kipe ya Spurs n'abakinnyi 44 bayivuyemo bakajya gutwara ibikombe mu yandi makipe 44 10 bari kuba bake cyane no kuvuga byari byoroshye kuba ari iyo bamugenda uvuga umukinnyi ku mukinnyi nabo barenga